Waramutse neza, ikaze muri amakuru aramutse avuga mu bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kora subscribe niba utarayikora, ukandeho ukore subscribe nurangiza ukore like, share ndetse utange igitekerezo cyawe, cyifuzo cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Ikaze. Reka duhere ku kinyamakuru igihe.com. Baravuga ko Perezida Paul Kagame yakiriye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba bagirana ibiganiro byibanze ku mubano ukomeye uri hagati y'u Rwanda na Uganda, amahoro n'umutekano mu karere. Ibiganiro byahuje impande zombi byabereye Kigali kuri uyu wa 25 Nyakanga 2026 ubwo General Muhoozi yagiraga uruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Biteganijwe ko muri uruzinduko rw'iminsi 2 kandi General Muhoozi azaganira n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda ku kongerera imbaraga umubano w'ingabo z'ibihugu byombi. Ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya X y'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro bugira buti: Perezida Kagame yakiriye umugaba w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Ibiganiro byabo byibanze ku mubano ukomeye uri hagati y'u Rwanda na Uganda, amahoro n'umutekano mu karere. General Muhoozi yaherukaga mu Rwanda muri Werurwe na 25. Icyo gihe yaganiriye n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda ku bufatanye bw'impande zombi, asura ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama riri mu karere ka Musanze. Muri iri shuri General Muhoozi yatanze amasomo ku bufatanye bw'ibihugu bya Afurika mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Nubundi kuri iki kinyamakuru baravuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda hakaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa byihariye bya gisirikare General Muhoozi Kainerugaba yasuye ibikorwa bitandukanye by'iterambere mu mujyi wa Kigali. General Muhoozi akaba hari mu Rwanda mu ruzinduko yatangiye kuri wa 6 ubwo yakirwaga n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatemberejwe imishinga iri gutezwa imbere mu mujyi wa Kigali na Meya Dusengiyumva Samuel. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru General Muhoozi yasuye ibikorwa birimo umushinga wo kwagura ibitaro byitiriwe Umwami Faisal. Imirimo yo kwagura ibi bitaro izasiga umubare w'ibitanda ukubwe 3 aho bizagera kuri 600. Uyu muyobozi kandi yasuye ibikorwa bifasha abantu kuruhuka birimo pariki ya Nyandungu yafunguwe mu mwaka wa 2022. Ni pariki ifasha abantu kuruhuka ndetse abayisura bakomeje kwiyongera aho bavuye ku 37 mu mwaka wa 2023 bagera ku 76 birenga mu mwaka wa 2024. Mu 2025 bariyongeye cyane kubera ko byageze mu Gushyingo babarwa mu 100,000. Amafaranga iyo pariki yinjiza nayo yakomeje kwiyongera kubera ko yavuye kuri miliyoni 158 mu 2024 hagera kuri miliyoni zirenga 200 mu mwaka ushize. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda kandi yatemberejwe umushinga wo guteza imbere imiturire uri kubakwa i Gacuriro mu karere ka Gasabo uri gushyirwa mu bikorwa n'ikigo Shelter Group Africa. Uretse gusura ibikorwa, General Muhoozi yanakiriwe na Perezida Kagame ku ya 25 Nyakanga 2026 bagirana ibiganiro byibanze ku kurushaho kwimakaza ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi ndetse no ku zindi ngingo bifiteho inyungu rusange. Bagize n'umwanya wo gukina umukino wa basketball nk'uko bigaragara mu mafoto yagiye hanze. Bayandi makuru nuko Madame Jeannette Kagame yashimye umusanzu w'umuryango wa Solid Africa wizihije imyaka 15 maze wita ku barwayi batagira kirengera n'abarwaza mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda, yerekana ko nta murwayi ukwiye kwicwa n'inzara. Solid Africa yatangiye ifasha abarwayi 5 kubona amafunguro ya buri munsi, kuri bamaze gutanga amasahane miliyoni 12 mu myaka imaze ukora. Ku ya 24 Nyakanga habaye igikorwa cyo kwizihiza imyaka 15 uyu muryango umaze ukora, cyitabirwa n'abayobozi batandukanye barimo Madame Jeannette Kagame, abayobozi bakuru ba Solid Africa, abafatanyabikorwa n'abandi. Madame Jeannette Kagame yashimye uyu muryango wiyemeje gukemura ikibazo cy'abarwayi batagira abarwaza cyari mu bitaro byo mu Rwanda, ndetse hagaragaza ko Imbuto Foundation izakomeza gukorana bya hafi n'uyu muryango. Umuyobozi mukuru wa Solid Africa Nasil Katuramu yagarutse ku mateka y'umuryango, hagaragaza ko watangijwe n'abagore 3, Isabel Kamariza, Mama Zuzu na Ayani Nkesha, batangiye bagemurira abarwayi batagira abarwaza barwariye mu bitaro bya CHUK.
Katuramu yasobanuye ko abafashwaga bagiye biyongera ku buryo kugeza uyu munsi bamaze gutanga amasahani miliyoni 12 mu mwaka ushize hatanzwe amasahani miliyoni 3 zirenga yafashije abarwayi bagera ku bihumbi 130. Uyu muryango kandi ntabwo wita ku barwayi gusa ahubwo waguye n'ibikorwa byabo ugera no ku bana aho bafite gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Kuri ubu ugera ku bana barenga ibihumbi 15. Intego y'iyi gahunda nuko nibura mu mwaka wa 2030 izaba igera ku bana ibihumbi 255 bo mu bigo 160. Dukomereze kuri inkuru y'akababaro se wa Kitoko Bibarwa wari umaze iminsi arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yitabye Imana mu ijoro ryo kuri iki cyumweru. Uyu muhanzi yaramaze imyaka myinshi mu Bwongereza, umwaka ushize yatashye mu Rwanda aho asigaye atuye kugeza ubu. Byatumye hagira n'umwanya wo kurwaza se wari umaze iminsi mu bitaro. Benshi mu bakurikiye ibitaramo birimo Summer Country Tour, Hyundai n'ibindi Kitoko yaramazemo iminsi mu makuru batahawe nuko yabahaga ibyishimo avuye kurwaza umubyeyi we wari urembye. Kitoko Bibarwa Patrick wagize ibyago n'umwe mu bahanzi bamaze igihe muziki w'u Rwanda by'umwihariko mu ndirimbo zitandukanye nka Ifaranga, Manyobwa, Igendere, Sakwe Sakwe, Ndyarya n'izindi nyinshi zitandukanye. Reka tumwifurize iruhuko ridashira. Ku kinyamakuru Umuseke Kadomorwa baravuga ko umuyobozi akurikiranyweho kwaka ruswa y'igitsina. Ni mu karere ka Nyamagabe, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya Nkurikiyimana Pierre yatawe muri yombi. Amakuru Umuseke ukesha bamwe mu batuye mu murenge wa Musebeya avuga ko yafashwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki 24 Nyakanga. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe niyo Mwungeri Hildebrand yemereye Umuseke ko hari ibyo gitifu Nkurikiyimana Pierre ari gukurikiranwaho n'ubugenzacyaha. Amakuru akavuga ko mu byo akekwaho harimo ruswa ishingiye ku gitsina kubera ko hari umwe mu bagitifu b'akagari w'umugore yahozaga ku nkeke amwaka igitsina. Ayo makuru avuga ko ubwo yasabaga uwo gitifu ruswa y'igitsina ngo akayimwima, ibi byatumye amusabira kumwimurira mu wundi murenge uherereye kure n'urugo rwe. Ikinyamakuru Umuseke bavuga ko bamenye ko uyu gitifu watse ruswa ishingiye ku gitsina yatakambiye ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe ibwabiha agaciro. Nyirubwite abonye ko bamurangaranye ajya kubibwira urwego rw'ubugenzacyaha i Kigali. Abandi bakavuga ko usibye icyo kibazo cya ruswa ashingiye ku gitsina hari n'ikibazo cya ruswa akekwaho kuko afatwa bamusanganye miliyoni 10 y'u Rwanda yari abitse mu icumbi yahawe n'ubuyobozi bw'akarere. Ibi bakabihuza no kuba ayo mafaranga ariyo yatangaga ku bashaka kuzamura ikibazo, harimo na bamwe bamukoresha ku rwego rw'akarere bagahitamo kumukingira ikibaba, kandi hari ibyo akekwaho bigize icyaha ariko ntabibazwe cyangwa ngo havanwe muri uwo murenge. Gitifu Nkurikiyimana Pierre afungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Gasaka. Umuvugizi wa RIB ntarasubiza Umuseke icyo uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya akurikiranyweho. Ku kinyamakuru Imvaho Nshya mu karere ka Rutsiro hari umuntu ufungiye kwica umugore we amuziza kumwima amafaranga ibihumbi 2. Ntege Kurora Damascene w'imyaka 44 y'amavuko utuye mu mudugudu wa Mucaca mu kagari ka Kagiyo murenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Rusebeya akekwaho kwica umugore we w'isezerano witwa Mukabarame Vestine w'imyaka 34 amuziza ko yamwimye amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 2 ngo ajye kuyanywera. Abaturage b'umudugudu wa Mucaca bavuga ko uyu mugabo washatse abandi bagore 3 nyuma y'umugore we w'isezerano yabyaranye na Mukabarambe akekwaho kwica abana 3 barimo umukuru w'imyaka 11 urangije kwiga amashuri abanza, uw'imyaka 8 wiga mu wa kabiri w'amashuri abanza n'umuto w'imyaka 3. Uyu mugabo yaramaze imyaka 7 yasa n'uwataye uyu mugore kubera ko yakundaga gutaha cyane ku bandi bagore. Yongeye kumugarukira yumvise ko hari amafaranga 58,500 yahawe mu kimina ashaka ko amuhaho ayo kunywera. Mudondori Cyprien umuturanyi wabo yabwiye Imvaho Nshya ko umugore yamwimye amubwira ko mu gihe adahahira urugo ntanamufashe kurera abana cyangwa ngo abagurire mituwele atanakwiye kumwaka na make yabonye. Umugabo yararakaye baratongana bikomeye. Nyina w'uwo mugabo abyumva kuko baturanye n'abo bana bose uko ari 3 bari kwa nyirakuru. Umugore wishwe akaba yarari mu gikoni abatekeye. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko umugabo yamukurubanye amujyana mu cyumba bararagamo amunigisha intoki, ingoto arayihwanya asiga umugore asambagurika atanabasha gutaba
baramutabaza asubira mu kabari kwinywera ari kumwe n'umugore we wa kane utwite. Mudondori uvuga ko nyuma y'uko hamenyekanye urupfu rw'uyu mubyeyi, umugabo we yabanje kujijisha ko umugore we yiyahuye, ariko uko yakomezaga kubazwa n'inzego z'umutekano yemera ko yamwishe anabisabira imbabazi. Undi muturanyi w'uyu mugabo witwa Banyangiriki Celestin avuga ko abana basigaye batagira kivurira, agasaba ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro kubitaho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel yavuze ko umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Murunda ukekwaho icyaha we atabwa muri yombi. Akomeza avuga ko muri uyu murenge babaruye ingo 15 zibana mu makimbirane, ariko zimwe zarigishijwe ziyemeza kuyareka, izo byanze zikagirwa inama yo kugana ubutabera aho kuzumva ngo umwe yambuye undi ubuzima. N'ubundi kuri iki cyamakuru Imvaho Nshya baravuga ko Rayon Sport yatangiye neza Sekafa Kagame Cup 2026 itsinda umukino wayo. Ikipe ya Rayon Sport yatangiye neza irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2026 itsinda Kikosi cha Valentia Zanzibar FC yo muri Zanzibar ibitego 2-0. Umukino wabereye kuri Stade Amahoro ku mugoroba wo kuri iki cyumweru. N'umukino witabiriwe n'abarimo Perezida wa Ferwafa Shemangoga Fabrice, Perezida wa Sekafa n'abandi batandukanye. Mbere y'umukino abari muri Stade Amahoro bafashe umwanya wo kwibuka Kanyankore Javel uzwi nka Yawunde wakoze akazi gakomeye mu mupira w'amaguru w'u Rwanda n'u Burundi, akaba aherutse kwitaba Imana imyaka 72 hazize uburwayi yaramaranye igihe kirekire. Rayon Sport niyo yatangiye neza umukino ihererekanya mu kibuga hagati binyuze mu bakinnyi bayo barimo Muderi Akbar ndetse na Isa. Gutsinda uyu mukino byatumye Gikundiro inganya amanota 3 na Al Hilal yatsinze Tusker FC ibitego 2-0. Ikipe izongera kugaruka mu kibuga kuwa gatatu tariki ya 29 Nyakanga ikina na Tusker FC yo muri Kenya, mu gihe Al Hilal izisobanura n'iyi kipe yo muri Zanzibar. Rayon Sport imaze imyaka 7 idakina Sekafa, dore ko yaherukaga irushanwa ryaberaga mu Rwanda mu mwaka wa 2019. Icyo gihe yaviriyemo muri kimwe cya kane itsinzwe ibitego 2-1 na KCCA yo muri Uganda. Umugore w'imyaka 45 wo mu karere ka Ngoma wari waragerageje kwiyahura ntapfe yagiye gusura umuhungu we asanga mu bwiherero hamanitse mu gitenge bikekwa ko yiyahuye. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 25 Nyakanga mu kagari ka Kinzovu umurenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Kabarondo Muhikindi Marie Chantal yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uwo mubyeyi yagiye gusura umuhungu we washatse, ageze yahahurira na ba mwana be baraganira biza kurangira ubwo bari bagiye kuryama we abaciye muri humye bakeka ko yahise yimanika mu bwiherero. Gitifu Muhikindi yakomeje avuga ko abavukana n'uyu mubyeyi babwiye ubuyobozi ko atari ubwa mbere agerageje kwiyahura, kuko no mu minsi ishize ngo yabigerageje ariko ntiyapfa. Kuri ubu umurambo w'uyu mubyeyi wahise utwarwa nawo umuryango we kugira ngo bamushyingure. Naho mu biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, Israel yemeye ko ingabo zo mu bihugu bitandukanye zizoherezwa muri Gaza kubungabunga umutekano, harimo n'abasirikare bashobora guturuka muri Uganda nk'uko biteganywa muri gahunda za Perezida Donald Trump, muri gahunda zigamije guhagarika imirwano muri ako gace. Umwe mu bayobozi ba Israel yatangaje kuri iki cyumweru ko inama ya minisitiri ishinzwe umutekano muri icyo gihugu yemeje amategeko azafasha uyu mutwe kwinjira muri Gaza. Ibi bibaye mu gihe minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ateganya kujya i Washington kuri uyu wa mbere, aho biteganijwe ko kuwa kabiri azahura na Perezida Trump. Uyu muyobozi yavuze ko izi ngabo zizaba ziri mu mutwe wiswe International Stabilization Force, uzaba ugizwe n'abasirikare bo mu bihugu bitandukanye, aho kandi hazaba harimo abagera kuri 200 baturuka mu bihugu yise iby'inshuti birimo Uganda na Maroc nk'uko Reuters yabyanditse. Aba basirikare bazoherezwa mu bice Israel itagenzura. Abasirikare bose bazinjira muri Gaza bazakenera uruhushya rwa Israel. Ntabwo haramenyekana igihe uyu mutwe uzatangira koherezwa. Gaza imaze imyaka irenga 2 yangijwe bikomeye n'intambara yakomotse ku bitero byagabwe na Hamas kuri Israel ku itariki ya 7 Ukwakira 2023.
Nyuma y'amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho mu Kwakira 2026, Trump yashyizeho gahunda y'amahoro iteganya kongera ubutabazi muri Gaza, gushyiraho ubuyobozi bwa gisivili buyobowe n'abanyapalestine, kurambika intwaro ku mutwe wa Hamas ikareka intwaro, ingabo za Israel nazo zikavamo. Nubwo bimeze bityo, uyu mugambi wakomeje guseta ibirenge, aho itsinda ry'abatekinisiye b'abanyapalestine ryagombaga kuyobora Gaza rizwi rikiri hanze y'ako gace. Hamas kugeza ubu yanze gushyira intwaro hasi, mu gihe Israel yatangaje ko ishobora kwagura ubuso igenzura muri Gaza bukagera kuri 70% by'ako gace, aho ikomeje kugaba ibitero bya gisirikare hafi buri munsi. Kuva Hamas yagaba ibitero kuri Israel igahitana abarenga 200, abandi ikabashimuta, Israel nayo yahise igaba ibitero simusiga muri icyo gice, aho abaturage barenga 73,000 bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel. Ayo namwe mu makuru haramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, haba mu Rwanda no hanze yarwo. Ese wakoze subscribe? Niba utarabikora kanda ukore subscribe, ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha, dusubire mu masaha ari imbere.